enti Kumasa se ne Kotoko owo se mo make sure I am the same ati se IMC ni kwa kohia sa players yi kwa Mpoku Joseph Ablo ene ye friend Kamara asem ma ba beka me sa ka biem ese yale e wo Manchester United yale ni bu Kumasa se ne Kotoko person mo sa owo so mo make sure say play bia wa ya affected akwa yense oba sebi wonya ace sa oba no se mo so waba kuro bim no ne mema 8 na adam pese mutu ace ase mo pama oba no nko a ace ni muntu ase and there was some yani ase my pama oba no nko a we mo make sure say be ma bia oni oba na hiem bia mo pama no nso afiri kuro no so da be no so ne oba foforo nkonkoda no mfa ace ni nkonkosan because ace no namu sanyare what say onu unyane onipa no da ebeka obechi usisi e don de oche onwe ho sana suban ya woti munu ya na etie se suban on seriousness suban no enya chi ba ko no start so de fall players na sa obia benya bi obia woti munu bia benya bi ntubon se player no ko for quality ye nyina ye hu Lodamo at Brekum Chelsea Patrick Kasiru at Brekum Chelsea Emmanuel Kote at Nso Atreman onu kwa de sa player no kwa de flop man ye me yase o na ya okay we player pop pa na Emmanuel Kote pon wo no ni bobo Nso Atreman a okoduru Kotoko na performance asasa no udwe wana wonti ase we a lot of players ya Kotoko for quality ball no mo bo in Ghana here after Emmanuel Antwi of a Great Olympics Emmanuel Antwi even the season na Great Olympics area no na mo best player Emmanuel Antwi obo free give say bofuma supporters ni obotum last minute obotum na fe oside mo nyina tie so say onya that free kick na Olympics fo ni nyina asori no mu nyina asole e was stands o he o mu bench wa no mu nyina asole no mu believe say guy no be say obo anatum o peja ya na panya na so na ba Kotoko kura free kick kura menye sure say wa onya bo no ko nya no ahia no bo na wa free kick abo what I said subana wura prayers ni bi subana awura bi you a lot of prayers omu subana mutima no ade omu ya no omu nya serious omu nya team no mu rawie na mu ni say ye diru Kotoko problem ba ko wo Kumasa atan ne Kotoko anya prayers no the IMC the board of Kumasa and Kotoko the management of Kumasa and Kotoko mo na mo problem if you don't know problem ni ya mo na mo problem no gentia IMC no na ye problem ni se prayer no ba mo ni so adi hunu mo mfa ma no menya so se prayer bi wo ho a onim se Madrid dey pe Champions League yaje be Champions League Madrid ni be kwakọ na camp be free camp so kwakọ chile da ensi until play aya na foreign players mo pre vacation no say vacation time as mo me enko na enko home because any time so say obo game any season ya chance ya pe as far as the season na chance no oni bibia ye biem oni anije bia ji on season be ba wiye ana so be holiday apart from so be ya sa de no ano no oni ba bia akọ oti camp say training ko basa enti se munya vacation ba ko a no mo di anije ni na shi na se minim Kotoko players after so mabo match bia wi a omo match woman mo be hu no mo nam sunyan wa free Kumasa be duru yes I know some Kotoko players ono wa free camp aba be duru yes omo ye da what book game awie no yes that is the problem what I say we are Kotoko make sure say o players Kotoko ye big team o in the level o senga Kotoko duru ye hu ne sa dabi ye hu ne sa ma player ne hu se woni so de hu ye miensa this year miensa entu ye hu be je hu ba Kotoko a o ba no o mebo ample opportunity anko amrane mfa nso tirim eno de nkan ye plans won kan nko ankan me fawo eni so de hu na de Kumasa san ne Kotoko tirim this year se hu be je we waba ye mo akwa aba o ba no 3 trophies ana ye ba beje emele bi atwam na ye love ni ye love no ye gusu ginam yen se o ba Kotoko na so wa nye trophy a wa mo hwe o pa to so second se de asna mo to so a obi ye mu da mo bo atata ba so a good coach no se wo to so Kotoko o to so second wo nya ade obo final na wo ni golden kicks na wo la sawa no ye penalty o nya ade this year ye get 3 trophies no ba ko ye Premier League ade so akwanya ade so aketwa to win Premier League enya ade so aketwa de to so mienu
yaje Confederation Cup Confederation Cup Africa chini ko Tanzania ko Morocco ko Egypt but country bia in Africa ko so akwa Confederation Cup na ko akwa ajiaba no enye easy final no kwa o na we bi na ababo no kwa enye easy ntunu o fashion team say woni wo wade so nie so o wi a de etwato no kwa na America kra FA Cup no yes an jato 3 trophies this season o wi an waka chance sa 3 trophies ba ko bia firima waka twa na ya de be ma no this month say better friends want manye FA Cup man say better friends want manye eye Confederation Cup man say better friends want manye Premier League ento dem say Premier League ni want me anye Confederation Cup want manye eye FA Cup o lose almost now so no 100,000 Ghana cedis e dey fina katwam 10,000 Ghana or you lose maybe let's say 1,000 Ghana and even 20,000 Ghana cedis e dey fina katwam make out trust who be jew enta ho say obakwa lose Premier League no ya chi 20,000 fina katwam da oba fight so ba league ni dia makotoko se de be ya korokodi na katwa be ma no but say player na ba duru korokoti minima aye musa say then akoroko management committee no so ka che no ya sign all we betina na bobo because next season no na na ba sama 15 billion Ghana cedis na akwakoto bla bla bantin bebo nto ba duru won ma koroko hu se oya ba duru no so koroko ni so di hu na eno betim de sesa aba camp aba nom na ye sisters prayer be no ye serious Ronaldo ono den there Ronaldo 40 years okose ice na o training wo ice suno atona ago nsuo dem ice na aye nyunyunu na Ronaldo awuram training wo one ne ma Ronaldo timi running 40 years oboma anasa bo baba be na anasa bo no but o training ko basa because o person gina form so na goalkeeper dem kuma sasa ne koroko defender and makumaza ta ne koroko timi de shisha bakam na otwetwe shisha na otwetwe na koroko 41 no mo hwe ne mani achi na we omo ko ma ho awo koroko kam enka ne kura de nko ma dwendwe ho kura na nka player na di so di hunu ye kakra ka sei oje 3 trophies a ono no de mansem ne plans ne ye den age se ya wie na oba holidays ya ni ga bi tifie twen no ni re bi tifie twen no na ba chele ene wodirigo wachini sabo ball wo wajani genu ofie entin madre kwa aka so mu hu na di no onya vacation time no onfa ni agro so o miamia ni mo vacation ndi o mo mfa ni agro onya vacation o miamia ni ke because camp ono wono okọ kawet ka ono miamia ni ge wosum okọ camp no no ntim fa ga ne nko no okọ de bi o ti camp o training okobo game ni ade 20 min fa ga yi ni na afena vacation aba entenye opportunity aba marry for musu matom ko me gansa but on hela mi yama vacation vacation no oni oba wadi 30 years when you chen bibili la me yama ne etwi city ne so okwa ni birthday nkwa no won de o nti se ye wie season no na wo bibia ya na waye be season ya chance ya e ma no for musu akire season ni chance ya shisha no fa si akire season ni chance ya didi ye fa no for player no to die so emane nkwadi ateke ne tilapia players of Oriat we ateke ne tilapia ubeda bobo so koroko problem no ayakasa ya fan say Charles Blay anyumre bia ateke ne tilapia bonku ne tilapia abetie obitimi se ya bote o kasa no o se ya bo game awie entime kwa akwachele sase wabo game awie ntino o wakwanya to go and chill ni wakwagina ni no aba na no wan mle enti next obaduru mo se ensen ne nani so ntimo hwe who say beto dwa se Kotoko players after match bia na omoko drinking sport economics who say beto dwa o ai and ya confirm amana yampa yes o say yampa o so ne o for so no nsan on dey waje tun say ono nsan o so wabo game awie na so kwa kocheri ade ne wum na normal ama no because oba ye no wabo hu ni say omo say o say team na catch omo say so mbo game wie na obi apese opie betima pie according to Blay so wo we Blay interview na okay nti ono no say wabo game awie na opie akwa kocheri a normal no wonder say aya na the time players bring yes omo say after game according to Blay no am say omo say 1 day or so 2 days omo di pie so mbo game bia wi a
enti no no obo wie dia o chance obetima pie ti opie no ne dia kokochele a enye wasema me Billions me problem ne say tambia omo camp players throughout the season no say players no omo season nasia omo nyina one building ne ya camp omo players ya meanwhile players no so anyini prima wale nti enye say camp players the minimum say obe camp players e bi akabia 2 days to match bia yekobo no na ne de mo hwe match and how crucial etie na matimi akampu players na bibia akoso but say all camp players entire season and my players no mo kondo ma na ya makosa ma ba camp no anua because ebia wa wale ye no because of say oti camp no 20 me fa na yere ne mama ho enti ne yere ne ma na tie bia sunyane ha nteni tembi onya free bia no de bia bia ana se wonya mpena bi wa kumaso wa then de bia o kwasho sa say wono wan dan no de amano na se owenya babi papa bi no otia anytime bia no okof ne yere ne ma ete ho ento de bia hu ne yere ne ma anim one ne yere ne ma ete na fia be 3 days owia ofiri ho no ma baba camp a prepare akobo game wia wakọ yere ne manche 3 days bi ana 2 days no wasan ba santeni tambia no ohun ne yere ene ne yere di nkomo like ofili ne yere ne presence no e ma ne tin kwa se o ma dwuma mebiri sa bede bia na ye bon woni se e na to die so ne yere betima twitwa apo bi aye won sa so enyani bi mu na di bede solia Nilinu ho ndo titi no hu bankunu tilapia no watadi achekene tilapia no watadi dolof ne tilapia adwani tututuru okobogi nkotimi fufuo ne tilapia anso okobogi no ntwe na ne mo adudu obomo bet player ne to die ntina player gbense player no bo game no slim pa but me dey bo no bo within some few years no perform we dey ma make player bia Ghanaian player oko Afrikumase oko Germany and oko sign a team bi na we na aduane ne diet e buy in fact odi sa diet no for 2 days no Billions afena osu oso obeba Ghana because say emo ena nwura kakra bi na mo dia franti o se ontimi because o se o Kumase no otindi fufuo ansa na wakobo match but oba ho no diet no mo de na to so esua ni sua ntitam bia na kom de no but say dwane na ho odin de be ma wo na adwuma mo waye no chef no so no fufuo ntima wo nyeda yes fufuo ntim entinya na do na dwe se fufuo ma ho odin wudi fufuo Ghana anka Ghana ya nyi weka na be so kura ntimi nkomirika Ghana ya ni enu mu Nigeria ko wet cup ahia na edu how many times on say Germany omudi fufuo oh da be Brazil for the fufuo de bia mo ko wet cup omonye ya to ya jibida enya fufuo na be mo nya hodin o fa prayer na to diet so hunu awo betwani atwani ye prayer de sesa akotena camp obeda ball enti IMC no na mo ye problem no thinking say justice play a problem enti ya pam no de free camp fine justice play suban bia na order na di wo camp no mo fili say nye mama na free camp benye justice play nko a o de say on na ye de meka say o ye the head of the problem a ye obi mu wo hono ma o mo nsesi ana follow o mo amon so say omo because Kamara did just play gay asema ba ho ebia na gay ho se dede ba no ntu oja Kamara nimbe obi a Ghana ntu no ba na so mama nsan kwankwa di tenedu gay no nkan ho akoba nso be kreti su bitu ne tenedu na da bia akura no se sie den kura na players for announce play center omo ye 31 because according to play no kwa chese Kotoko you team ni san wa camp obi yes and the players no dosun omo dosun and penifo na nkura ni na camp and supervision kra be edin yes edin say players enye nana enye nti aso omunya omo rent fie edema players and to kwati mi asia ma ya now na wife atna mu security man obo mo ho ba na ya Billions me mfa say akabia 2 days na ya bebo match na ya hwe match na ya crucial and obetima flay players no aba camp but certain be players in what camp throughout no ya nyane sa yes football develop ya duru pempenso bia sa de na say giant wo Ghana ha na ya keep all the players e wo camp o ya sa players no ma say ya no mbeye o hwe Lami ya ma ofrifie neba Pedro mu nyina afrifie ana mu ntumi ntoka ne ntia o say o mentim so mo ntoka ma president e bi o mo twin say ombaje transport fee I say no bet me at the bus as you
senti abas mama more time so be other report esa so mufu ebe senti tuna mu de omu nyina agugu camp the camp na de moa because manyini bebra ware na time bi o camp to out ni yiri huno ni man huno aje awie season no sometimes match be kura o ha o wife bet mama o motivation o want me akobo o makra bet mama motivation na sule sin ba na catch on so mo has yes e to da okobobo no ne ba na catch on daddy you have to score for us and the ones ne ba na kasa na ni age on say Ronaldo kura to da otimi kasa obebo match bi a ne ba e push no say dada ko shego enti ohun ne manim ohun ne yere to da kura omode nkura ni nyina ba stadium say ebe ginger the players to play very well but Ghana ha time bia na mu keep the players e will camp every time bia the entire season na ya jam forget because mediama just play interview ni atimi jama play bi so ya jene ge o mediama ho just about jam forget president to mo dwomu nu am get tite bia issue nu wom and sad dey na happen so a this unity ne ba enya ba ya ntamtete omu nyina ntembetete because say and the road tie me ga tie and the road na the road pa nya jige ya oba ya me mama ikini so and the road be kasa what say when the colleague ni agia o ka so mfa nto so convent so wo the pictures ni send no kwa hwe kura no they are not so kura and they true what say production ni ya wo mfi say onya de wo ka no kwa no hwe because what the get woman looking at in any abele this a blade bomb food was wo kwa mpoku li di attack no akwa na bere wa ono ni ma me o ka to say onya bon pass ma won say incident ashibli pa ashe o ka say tum say de ya say owie ye no ono nko na omu blame no kwa mpoku ni kamara na omoje ge ne de omu chomba say blame kura last season e be told you say nka Kotoko so on free team and a session of supporters and original and sana blame omu keep no with the team nti na mpanfo no de met marker say omu make you omu decision already because player ye pese ye ma free team no last season nti no my omu make you omu decision say ombe man free team no and very sad at the Kotoko team no say this incident at me happen nti say Kotoko omu try no omu solve the situation now Kotoko media makers say Kotoko needs to sit down with the players nya ba ku mi oni bi omu wan say all the players omu nyina uwia mo nya we say yen hihye ye nie going to next season ye plans nie de on to me bi am free team no nko yes John to me bia de ye can on to me ni to bia man free team no nko and yes be ye na on to me ye won to me ye ne yakoi and Kotoko oko represent Ghana ewo Africa and oko represent Ghana or Africa and this is the timer and ka ye come preparation ye come be about the baby a topic na you see monsoon na aba team no ebe ha team no and almost you money free so e bet ma affect the team performance no and mania just say now no painful no say ombe meet the entire players no now ma make sure say bia no credit no ombe betimi dia to na aboa the entire team because you see Kotoko prepare for Africa and no na say you focus say ombe betimi akọ the group stage say yam pese time bia Kotoko akwa na oma free mu the prelims no this time pese Kotoko etim through the group stage na aboa ma Ghana football no at me apeja and this is the time I say Kotoko you talking about their preparations their omo yen not a problem we are about and Kotoko pen from na nsi from so on bet ma resolve this issue na the unity about camp na chose bibia akọ because woman na e bledo na see Kotoko ya na man problem ya this we invest a lot of money na problem ni nyina ya Kotoko Kotoko asante man problem nyina ya Kotoko because na to Kumasi say asembe na aba Kumasi asembe ama Kumasi o wadi Kotoko ya yi na ye season na invest 15 billion wo Kumasi say be the because bibia de na kwa mu Kumasi kola konkwa wonti na 15 billion say mo fa cost to players mala how ni na mo konso ye bo season wi am fa hwema mfaso bia ni so kasa captain na mo de bo no na adwuma wo ye bia mfaso ni so no ana ne ye wo ya ye den caps na monye mfaso so am fa team no kura no apen ba bia tin say caps a monye Africa no mo ko mo afi ni aboka kwa kanko a 15 billion wo de mo ko Africa no 15 billion mo mfaso ma mo ko no ma kwa qualify we nye geje
more players in Chelsea na na boka 15 billion enti wa wo ga bia de no wo kwaje no abonten wana so wontumi a ko team for ko Guinea ana Congo ana ba bia free ba ya na kwaje ga ho wo ya kwambo na ni se ga na ba je na wontumi nya serious wo camp a ene ya masa free team nim na ko team for bo kona na ba body a ye ko Africa akwaje na sika wo invest no asantima ya so mfaso enti no wona ga je ni ha biem sisa no munwuro obi adam dia sisa cheni dem bia munfido pray bi onye siro afa sa holiday bi na yebo ga nwa mu de mo no huntwam obonkem ya onkoda oda wi ade chia o prepare ko training say bia one day Monday no ya holiday a Monday na mu fantia fie na obi ani ba bia ko omo bibia mu fa dwane na mu kampo obi ani ba bia ko mu make sure say players no ma prepare mu ye because Kotoko is going to Africa enya agro na mu kodi munnim na mu kogu enu ase yere mu Ghana hai because mutina Ghana aya ma kadiogo be yi Kotoko firi mu okuma abra na wakose kadiogo wa ye ni se o ya wie ani ji abanya asam keto ye wie ya Kotoko na firi kadiogo dependent se be ye firi mu hai ye sabi nsibiem and ye share with that ye be hye no Kotoko uko na ukwese alali owaso hye no Mamelodi Sundowns u be hye no bibia anya den alali bibia alali ko ka wanya ho ni ball bo ye be hye no Kotoko ya nko be sentem yami eni se Kotoko na wo ko fa so tirim se tim bia be hye no tim bia be hye ni bia o hye no o ko akwaje that is praise any so di no say IMC mo de mo ni o mo diagora che Majiju abosu ache tirimdene ya mo o kumasi asa uramu o kumasi a Kotoko supporters o mo jeju o mo players too much and no much players ni timu ya mo de and so na ye problem no and matese supporters ni bi kra esande man bi bre players supporters yes brema juma o mo so ye na o supporter o de oba na bre yes na ze onyi ntiaso awa kampo yes bremutimi yes wo ya sa no nso ya Kotoko supporter ni na IMC na osamo hwe matese se ma ba na se mo bi amfa ge ma ayo bi o se and omo unse camp de ya mfa obama ho but there ama had the na ye problem say all the time no unse ha no ye keep o nyina throughout the season and ye the problem say nko bia wo obia ya rent dan amomo a I don't think say and ka obetimi the bar aba camp because mutimi tina camp wo to sense player no kwachi security man no abo no ai just bros me bo no ka say enye ono e kwa mbokwa wakwabu security man no bo mo ho ban ho no wakwachi na abo no Kotoko security kura mo fan kwa no ho nya den player na chi na abo no then they say obi be attack president no so oba ba kwa mpoku so anya ade say oje justice blade girl no ono so anya ade say condemn because wadam for girl there nya say ultimi koje no sao dabi wadam for girl there oni na jai kra ni hu say okoje no yesa o ya adam for boni yesa na che say no wani wo ene ni de oni na ko nyina nti the opportunity a obenya wo ne ba ne bedi nkomo bia na o say justice yes say justice as say o ma sine china no hu ni pakro enti eduru abi no obehu say na kola a no sine niema a no bo team no sa kola no madam no wona number na security man no tu nipa me no ninse madam no wo mo number bet onim say woni kwa mpoku e free a no kwa mpoku e ko madam no kwa o bet awan fan to ni tirim da ese kwa mpoku kura betumo bibisa enti sa asem si ye no buisa na kola no a kola ne ka sa nyo no ane de no hunu si woni e be security man ya sa man ya na be di sa adwuma yi no ko security su be no long eno ni odum no enti odum security man ni wi na security man ni be chem sa anyame ya enye ono a duma wadumi kwa we sebi ense munu dum na wadum no ni po di sa adwuma ni na e kwampo ni pa o ya sa no nei ede man so ba ina e kwampo anya ade wadamfo pa one ne nam yes now wo gene girl there very bad and in a team yemno players nso so monso niema bu ho no ma wo ya you have to stop it. It's not good for you as a player. Wadamfo a woni ne bobo a woni se ade na wo ye no ebetiti mu mienu mu ntam e the disunity beba na wo ye justice play woni se the best friend ene Kwampoku woni se Kwampoku ye senior player in Kumasi Asante Kotoko
baby akwa mpoku de ona ma chese onkonya na chire yes na so de ne ge aba ba chire wa wo se meji no wo ji ne de na so tim se wo de ntam titi abatim no yes and the trooper ana as a player a o pese obobo ko achiri o pese wiase nyina nche utum wo te clubhouse shishisha as a player wo te clubhouse shishisha se wo no chese o juwa no o chele wo ho na o chele a shisha players a wo se mo prepare a fight for club no mo to na mo ko ma ho abla league ikoso obi ani abere o compete antina ko compete aton so dey pay for antina man manyi league na kan pa because minim de ntia quality na egu ko team yes no more quality na at once ko fight enye ye oye bibia mfa because mo nya serious mo ko ma ho players a wo pe bibia ye wo pe league age o ko ma ho ye ko ma ho de league dabi ya go ye shisha e de league ya kwa chele ya bo game awie no osimi ko ba akwa chele ya de league dabi ya de pub chilling e league dabi nice club ya de league ndi ko kontumi nyi league no so we player onsu make sure say ene justice play on say oye player ball so the was start here no ball say ne play ball na day in day out onya call up to blasters and Kenya wawa yes But when's the last time Justice playing a call up to players so masemene how mo just say we player now you serious so Sadia ni nyadi on so dwen ho yes and yes Ronaldo starting in football no pesa pa yes but Ronaldo again ye boduru ba bi ohun say emfaso bi enu M1 football career no ana ni George na nko atena abesisa on ni George na atena abesisa mre Messi ohun Antonio Rocoso ankura birem yes oni na tena ba besi samre ena na wo matere Messi yire nyina ba ko na no jego jo firi mi ni yire odi na chinu oni ne firi nkulablem only because a man some ya dey a M1 football even Krema onya a lot of injuries e wo career so we a player na wo person wonya anwodin eja na so bobo a man some nka ho onya ba ku bia one na ona ne na ba okoha emwa na just play wo ma me bi uwe ya wo sound so tenedu dia odi abelawo ne se ni na uwi ni na bom na blo be da bobo no uwi ni mienu ni na bom Kamara wo fri Guinea ko de sikaba fa from Guinea braba bobo o Ghana G12 man no na ne no ubeduru ya wo shishisha e wa kam shisha wo de shisha ko Joseph Ablo ye 20 kabe fa wo ti kam wo shisha na mo ko ma ho wo peligi age we de league eni ko IMC na maka to play bi onye serious bi yin free team no fire no terminate the contract no nko oni ball no bo no mo ye serious enye tough no so nko ni suban so ka ho players attitude very important yes very important very one Balotelli chine wachi Balotelli award be na waji no potentials pa player no ni born best strikers we asima nko ka ho ben attitude ntino award bia wanya bi oje award no kura mbefo ball no kura wantima mo ankwani mu ba bia o start any potential ba bia nipa bia dwen so beduru no wantimi anuru ho bi na ye Jordan Sancho mo bi na ye mo no Rashford shots obi ahu no Jordan Sancho shots obi ahu yes players in start here you want Lingard mo I remember Van Gaal also build team be power na attack that time Rashford and Lingard three top yes Rashford Lingard and this guy free France Masha na Masha Abraham Manchester na check for Masha ma omodi shemu se soje Ballon d'Or ombeje bonus yes because omodi say no ni born na all born there or Ballon d'Or winner but attitude or a potential Ballon d'Or ben attitude ni on seriousness a man sense buy to be master ma kwenti no Masha you kwa wanyi bi go king who say Cristiano Ronaldo shase as young no oba Manchester United do baby na ni suban no nheda nye but do baby na no set it up say no when am a person me achieve in football and o jai those attitude ni nyina first na nka obe no akoye ni ti na dressing na o chase power but o hu say no me wo ade bi simani so ese me timi fulfill in football yes and a ho no ye na dwen say those characters ni nyina ese me jai yeah and a billions o jai
and now no heba bi a wakodru and I come one of the best players we are Cristiano Ronaldo. Okay. Enti we player na wo aye anisuade hunu a no ba bi wo ho so jai you want asem na aye asem o jai abeka the same thing say ade affect a footballer massem so a footballer na utimi jai sa ade na ensanom ene massem a ubetima reche aye o peak ubetima reche o potentials ubetimi reche achievement a opese wo set enti ese players no omuhu se so ubotimi a eso unya anisuade hunu and answer na obeduru sa anisuade hunu no ese no ma bi wo ho a ujai and we ase kura no uye bibi na start with massem a emoa nkunko anim ye won panfo bebre a oma betu yemfo se o start unya nuru no ma bi wo ho a billions ese o ye den o forget uyi free wa brabom na o build on very well and o build on very well a eye dan a obetima eye dan aroche eye de wasete ugosa wasete enti players no eye high time say emasem no ensanom no obehu player pa young player was starting a career na obekos ayi yabobola wie na obewura eye obehu no was sport bi na wanom nsambro sa player no ni future player obro de obeye dan yakoba bia wono Jaglerish unse o bro no ntipe pensance a win sound rough and never boy bia about city pe na hunadi so man boy no grow they say team bia krampe city person turn team bia mpe because oburu nsa obi ya ji one G league ba ko team buruwa na ohunu fie kura kwan ko buru sa prayer bobo buru nsa sa nsamwa as a footballer masemwa actually say yebo omusi ebo game bia bia wo holiday ntino wo ko chile na wakobro player we serious a wo vision na wo pe bibia ye no wo wie ne ye ma holiday kura that day no ene your players ni bi wo do ma omo vacation but omo aka chom vacation is short aba camp omo training yes ukọ so ebiasi a lot of players because also team revival no form in tem say be next season no be any peak no no nso no anya starting competition wo team ni one year